pozdrav ljudi, svima danas radimo Ice Bucket Challenge. I krećemo, ko će prvi, ja ću prvi. Ajde zovemo brzinu još. Luka Gamer TV, Petar Lazarević, 1, 2, 3, 10 i Strale TV. I ljudi, sad sam ja na redu. Ovo je ladna, brati. I ljudi, izazivam Andrej Benka. Izazivam onda Funny Production i Brother iz Krajine 1. I ljudi, to je to za danas. Vidimo se u sljedećem klipu. Doviđenja.